ipak je toliko ljudi svoje živote dalo za ovu državu da se neke stvari zaborave. Ne bi bilo u redu. Moramo svoju historiju čuvati. Jer ako izgubimo historiju, izgubit ćemo i geografiju. Gubitkom Rahmeta Safeta Hadžića Bosna je zaista izgubila najvećeg čovjeka kojega je imala u ovom zadnjem ratu. Ja se bojim da Bosna više za sljedeći sigurno 200 godina neće imati takvog čovjeka. Hvala, Rahmet. Reci stvar, Jarene. Ovo danas je pravo da ti kažem za Safetov hatir. İzzet Begović Alija, Behmen Omer, Čengić Hasan, Kasumagić İsmet, Bičakčić Edhem, Živalj Buso, Brguda Rušid, Behmen Salih, Spahić Mustafa, Latić Džemal, Salih Begović Melika, Đurđević Derviš, Bičakčić Đula. Nakon vijećanja i glasanja u ime naroda sud donosi presudu. Položaj Bošnjaka je bio veoma složen, slojevit i na nivou SFRJ raznolik. Generalno taj položaj je od pada Leke Aleksandra Marka Rankovića na 4. Brijunskom plenu u 66. i kvalitativno i kvantitativno poboljšan. On je poslije Tita bio druga ličnost u zemlji, a vodio je sve obavještajne zajednice, KOS, UDBU. Do 1967. nikad nijedan klub iz Bosne i Hercegovine nije bio prvak Jugoslavije u fudbalu. Posle njegovog pada odmah je Sarajevo 67. bilo. Vukićević, Musemić i 1:0. I kao što je običaj, još koji podatak o novom prvaku Jugoslavije, utakmica je završena. Sarajevo je pobjedilo Crvenu zvezdu sa 2:1 golovima Musemića i Jakovljevića. Gol za Crvenu zvezdu. Iz Bosne i Hercegovine nisu igrali fudbaleri u jugoslavenskoj reprezentaciji, a od 67. Mirsad Fazlagić je bio kapiten reprezentacije Jugoslavije, Musemić je bio centarfor, igrao je 8. Prijateljske međunarodne. Kao narod nismo bili priznati i smatralo se da se treba da se opredijeli prema Srbima, prema Hrvatima, ali muslimani su izabrali da u 90 i više postotnom udjelu budu neopredjeljeni. To je tako trajalo sve do 1970. godine, kada se vodi šira politička akcija i kada nam se priznaje nacionalnost i grb Jugoslavije dobiva svoju 6. baklju. Do tada naša baklja nije gorila u grbu Jugoslavije. To je značilo i svojevrsnu kulturnu diskriminaciju. Nismo mogli raditi na našoj nacionalnoj svijesti, našim književnicima, istoričarima, nasljeđu i to je bio jedan neravnopravan položaj. Na popisu stanovništva 1971. godine muslimani su u popisu priznati kao narod, nacija sa velikim M. Najpovoljniji položaj Bošnjaka, muslimana na prostorima bivše SFRJ
i to je Duško Bilandžić nazvao zlatno doba, zlatne godine Bosne i Hercegovine, 66. na 980. Da je Bosna bila kako kamen spoticanja između Srba i Hrvata, rekao nećete ni jedni drugi, nego će Bosna biti Bosna. Pa neka bude republika bosanska. Umro je drug Tito. To su večeras saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Smrću predsjednika Tita dolazi do svojevrsne borbe za vlast. U toj borbi Savez komunista Jugoslavije vraća se onim rigidnim metodama, čak pokreće ponovo političke procese. Prvo su na nekom udaru bili takozvani slobodni novinari, liberalni novinari, vunena vremena, neki su i suđeni za to, a zatim su na red došli Albanci, najviše su politički suđeni u bivšoj Jugoslaviji. Albanski studenti za parolu Kosovo Republika dobivali su po 10 godina robije minimum. To su bile drakonske kazne. Zatim je bio suđen hrvatski nacionalizam, posebno poslije Maspoka. I onda, pošto u Bosni i Hercegovini treba, kako to partija kaže, jednako prema svim nacionalistima, na red dolaze i muslimani, bošnjaci, tako da je napravljen i klasični politički proces muslimanskim nacionalistima, kako nas je tada optužnica kvalificirala. Mi smo poslije 71. I 81. apsolutno bili najbrojniji narod u Bosni i Hercegovini. A najmanje je nas bilo u zatvoru po političkim osnovama. Njima su muslimani, mladi bili, gledali ste film sa John Wayneom, Eldorado. Eldorado, jer su imali u mladim muslimanima i za muslimane prototip ustaša u Hrvatskoj, bjelogardejaca, četnika, ljotićevaca, nedićevaca. I kad god je trebalo krpiti, namirivati, uravnoteživati, tu je bio neprikosnoven bazen iz preostalih, nedoklanih, nepobijenih mladih muslimana. Nas 12 je presuđeno negdje 20. ili 19. augusta na 90 godina. Kazne su bile za najteže političko krivično djelo udruživanja radi neprijateljskog djelovanja sa kontrarevolucionarnim dejstvom. Optuženi Izetbegović Alija na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina. Optuženi Behmen Omer na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina. Optuženi Čengić Hasan na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Preko 1000 ljudi je saslušavano i sljeđivano da budu svjedoci protiv nas i to obično kućni prijatelji protiv nas. Meni je uvijek bilo žao više svjedoka nego mene samog. Jer su oni vršili pritisak na svjedoke i iznuđivali iskaze. Optuženi Spajić Mustafa na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina. Optuženi Bičakčić Edhem na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina. To je bio jedan svojevrsni metod zastrašivanja. S druge strane, veliki broj ljudi pokazivao je solidarnost, vidio je šta se dešava na toj sceni i Safet Hadžić je bio jedan od tih. I ne samo da je vidio, nego je pokušao nešto da i aktivno učini u smislu pomoći porodicama onih osuđenih. Jer, recimo, porodice osuđenih, mnoge od njih ostale su bez ikakvih primanja. Derviš na kaznu zatvora u trajanju od 6 godina. Optužena Bičakčić Đula na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci. Safeta Hadžića ja sam znao dana 76. u novembru kad sam došao za imama u Vogošću, jer je on bio mutevelija u Šurakinom selu i on je bio najbolji, najkvalitetniji, najvredniji, najefektivniji, najefikasniji mutevelija u gradu Sarajevu. I onda je on organizirao skupljanje pomoći mojoj, Džeminu i svim ovim porodicama, koordinirao to, vodio to, skupljio, prikupljio. Isto kao što je sve generale koji su napustili i oficire u patriotskoj lizi, kasnije on je prvi primao i onda je on dalje od sebe distribuirao. Ali prvo bi dolazili kod njega dole u Šrakino selo.
1988. za dan državnosti. Svi su politički osuđenici u Jugoslaviji odlukom državnog predstavništva ne pomilovan, nego puštani dalje, jer je ukinut član po kome su osuđeni. Ono što ne zna javnost, Savezni sud u Jugoslaviji sve te inkriminacije odbacio. Sve. Odbacio je član 136, stav 1, formiranje grupe. Nema grupe. Stav 2, članovi grupe. Nema članova grupe. Član 131, neprijateljska djelatnost. Neprijateljska djelatnost. Nema djelatnosti. Ukinut član. 114, kontrarevolucija, rušenje. Ukinut. Nema. Ostao verbalni delikt, ali njima je trebala grupa, njima je trebala predstava, njima je trebala pompa. Mi smo začudan narod zapravo. Kad god hoću dati jedan suvisao odgovor, nešto mi izmakne. I onda se utješim jednom pomalo neprijatnom, ali simpatičnom ocjenom koji je veliki putopisac Osmanske carevine Evlija Čelebija izrekao. Bošnjaci su dobar narod, nisu glupi, ali im pokasno stigne u glavu. Safeta Hadžića Rahmetli upoznala sam najprije jednog dana u redakciji, tad oživljenog preporoda. Sad mi pred oči izranja života slika ulazi Alamo Rahmetel, mislim i tad da je izašao jednom čuvenom, bar ja mislim da je to njegov čuveni mantil, onaj boje leda, neki mint mantil koji je on i sljedeći put kad sam ga sretala bivao u tom mantilu. On je odgovarao vrlo britko, vrlo inteligentno i mene su inače kroz život, da kažem, decenijski uzi oko novinarstva fascinirali obični, naizgled obični ljudi koji imaju tu urođenu prirodnu inteligenciju, lijep rječnik, vrlo jednostavan, ali vrlo umjesno znaju reći što žele i on je bio jedan od tih. I u stvari sve vrijeme je se smijao poslije svakog i pitanja i odgovora, onako nekako srdačno od uha do uha. Ne sjećam se da sam nekog tako širokog osmijeha poslije srela. I ja sam u jednom času kad smo završili pitala što se vi stalno smijete, kaže on, ma nekako mi drago da sam kao došao na red da govorim ove neke stvari koje me ispunjavaju. Dakle, bilo je, možda je tad bila izgradnja neke munare ili neke džamije ili nešto slično u njegovom kraju. Ima jedna vrlo važna predaja kad su počeli praviti džamiju. To jest mesdžid u tom momentu. Vjerovatno po prijavama komšiluka pojavila se negdje u samoj izgradnji patrola policije gdje su tražili da se izričito zaustavi gradnja. Dakle, kao što je to pričao, evo između ostalog, jedan već sad Rahmetli Hilmo, došlo je više auta tadašnje milicije, nosili su jedan papir i pitali su ko je predsjednik građevinskog odbora. Babo je onako izašao i rekao, ja sam, šta je problem? Jeste li vi Safet Hadžić? Ja imam za vas rješenje, dakle vama je izrečena kazna 10 godina zatvora ukoliko ne zaustavite izgradnju ove džamije. On je uzeo to rješenje, kako kažu, u svoje ruke, pročitao ga, nasmijao se i rekao, pitao ko je glavni od vas ovdje. Čovjek se je pojavio ispred svih tih policajaca, rekao, ja sam, evo, pruži ruku, pa da se dogovorimo, meni 10 godina zatvora, ali džamija da se ovdje napravi, da bude, jer ona neće nikom smetati. Ovo je objekat koji donosi dobro svima, sigurno neće nažal učiniti bilo kome. Nakon čega ga je čovjek pogledao i pitao ga, pa čovječe, ti imaš 2 djece, o čemu ti pričaš? Odmahnuo je rukom i rekao valjda nešto u tom kontekstu kao, ma ovaj nije normalan, sjeo u auto i otišao. Džamija se napravila, to jest mesdžid u tom momentu, posle je naknadno došla munara. Kada su je napravili, odlučili su da napravi jednu malu biblioteku. Obzirom da su svi bili iz neke radničke klase u nedostatku određenih financijskih sredstava, dogovorili su se da svak, ako ima nešto od kuće, donese kako bi tu biblioteku učinili potpuno, dakle napunili je knjigama nevezano kakvih vrsta. Hilmo je donio knjige, set marksizma koje je dobio na poslu, uslovno rečeno kupio, kako se to kaže, u socijalističkom dobu, dakle odbio mu od plate i pošalje mu knjige, ne pitajući ga uopće hoće li on to zaista. Kada je donio te knjige, rekao je, Safete, ja sam dobio komplet knjiga, set jedan marksizma, ne znam šta da radim s njima.
On kaže, super, stavi je u biblioteku, džamiju nek ima. Safete. Halalio sam te to prekinuo. Ma nema veze. Ajde, reci. Nešto nađu u biblioteci. Da. Čuj, Nietzsche i marksizam u džami. Ali hajde ti ovo vrati tamo, hajde. Vrati ti tamo. Nek narod učita. Ja? Možda nešto i nauči, jel? I nek sam donesu zaključke. Hajde to radi, hajde. Nakon izvjesnog vremena ponovno se pojavila policija koja je imala navodno nekakvu prijavu da se tu okupljaju koje kakvi rušioci tadašnjeg ustavnog poretka, kako su i nazivali. I imali su naređenje da kompletnu tu biblioteku izbaci ispred džamije, na jednu veliku gomilu istu zapali. Kada su to napravili, tamo neki zadnji milicajac, jel tako se je zvao u tom vremenu, je izašao i nosio je upravo taj komplet knjiga marksizma, govoreći komandire, vidite šta sam našao u biblioteci. Čovjek je pogledao, šta ti je to, kaže, komplet knjiga marksizma. Pitajući babu, a odakle ovo u biblioteci, babo mu je rekao ja vama da ova biblioteka nikom nažal neće učiniti. Ali vi meni uporno ne vjerujete, uporno ovo mjesto u kojem se mi okupljamo osuđujete i stavljate tamo gdje ono ne pripada. Kada je čovjek pogledao, na osnovu tih knjiga u stvari naredio je da se sve te knjige vrate na police, izvinuo se, okrenuo i otišao. Ljeti savu cvijeću, zimi prekriven plaštem snijega, ko grad iz bajke, za mene uvijek lijep si ti. Koji su na većini prijelaza omogućili postavljanje novih ploča s natpisom Republike Slovenije. Sve je počelo u ranim večernjim satima izlaskom tenkova, transportera i drugih vojnih vozila iz ove zagrebačke vojarne. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. Bosanci i Hercegovici su na referendumu održanom 29. februara i 1. marta 1992. izabrali suverenitet, nezavisnost i cjelovitost svoje zemlje. Iza zavjese! Dobro večer. Nije odzvaničen, nije objavljen i vodi se za sada na ograničenim teritorijama i specijalnim metodama, ali možemo slobodno reći ovo je već rat. Kamera spremna. Gospodine Hadžić, kakva je bila uloga Safeta Hadžića u pripremama za odbranu Sarajeva, a samim tim i Bosne i Hercegovine 1992. godine? Pa mogu reći značajno. Jer Safet Hadžić, kad se znalo da se sprema agresija na Bosnu i Hercegovinu, dobio zadatak da na prostoru Novog Grada napravi jedinice ili otpor koji bi mogao zaštititi Novi Grad, a i Sarajevo od agresije koja se pripremala.
U februaru 1991. godine predsjednik predsjedništva i predsjednik stranke Alija Izetbegović je ovlastio Hasana Čengića da polako priprema uvjete za formiranje jedne organizacije koja će učestvovati u pripremi odbrane od agresije. Prvi sastanak smo održali 31.3.1991. u džamiji Sol Bunar. Među nama je bio i naš rahmetli Safet Hadžić koji je odmah uzeo riječ i brzo pričao o situaciji u kojoj se mi nalazimo. On je dao tih prvih dana veliki doprinos sa svojim prijedlozima. Sjećam se dobro, problem je bio ako dođe do agresije, kako bi se mi sastajali, neće raditi telefoni. Onda je on rekao, mi moramo vidjeti kako ćemo kurirsko pozivarski sistem razraditi. U aprilu mjesecu je donešen zakon o izmjenama i dopunama zakona o vojnoj obavezi, koga smo mi nazvali omča oko vrata Bosne i Hercegovine. Po ovom zakonu su sekretarijati i najvažniji poslovi sekretarijata, mobilizacija, regrutacija i sva vojna dokumentacija u Bosni i Hercegovini, svih nas je trebala da prijeđe vojno-teritorijalnim organima. Zašto su oni to htjeli? Iz razloga što smo mi odbili da šaljemo vojnike u vojsku, da sprovodimo mobilizacije, a rasplamsavao se rat oni nisu imali vojnika i oni su tražili dokumentaciju da oni putem te dokumentacije mobilišu vojnike. Tu se istakao Safet Hadžić u sprečavanju da se da ova dokumentacija. Pošto su bili strahovito veliki pritisci, u avgustu na septembar su dokumentaciju tajno sklonili u jednu kuću na Mojmilu brdu, kod jednog privatnika. Selam Aziz. Slušaj, sakri ove papire odmah na najskrovitije mjesto i nemoj da nađu za živu glavu. Hajde, pa vaj, man, hajde. Ne znam šta bi se desilo da su uspjeli doći do te dokumentacije. Kada su vidjeli da nema dokumentacije, JNA je dobro znala da su oni sakrili, ali ne znaju gdje su je sklonili. Okolo su oni, javljali su mi da u džipovima oni svojim hodaju okolo, nisu nikada ušli u zgradu. Donešena je odluka da se formira novi štab 1991. godine, a moram priznati najagilniji je bio Safet Hadžić. U predlaganju zaključaka, u diskusijama, u prijedlozima. Evo samo da citiram jednu diskusiju rahmetli Safeta Hadžića. Obzirom da je mogućnost priznavanja Hrvatske i Slovenije sve bliže, mi moramo biti spremni da munjevito i energično reagujemo. Potrebno je pokrenuti pitanje referenduma i smatram da je to najvažniji istorijski moment za muslimanski narod u posljednjih 150 godina. Molim vas lijepo, vidite koliko je bio i koliki vizionar Safet Hadžić.
On u septembru mjesecu govori o referendumu i označava ga da je značajan i istorija je pokazala da je on bio u pravu. Krizni štab naređuje da se izvrši nabavka u svakoj porodici sljedećeg. 200 kg brašna, 150 litru ulja i tako dalje redom. Vidite, u septembru 1991. mi smo odluku donosili. I ono što je najvažnije, krizni štab zadužuje da se preko izvršnih odbora pokrene pitanje javnih skloništa i o tome podnijeti izvještaj na narednoj sjednici. I tu je veliku, značajnu ulogu imao Safet Hadžić, posebno kad je u pitanju Novi Grad. Znam da me je odmah izvijestio da su formirali jednu grupu koja je obišla skloništa i dali nalog da se skloništa uredi. Safet Hadžić je u redovima Patriotske lige bio zasigurno prvi među prvima. Sama činjenica da je bio u svim križnim štabovima, od prvog štaba do onog posljednjeg, govori kolika je njegova veličina i koliko ga je cijenio predsjednik Alija Izetbegović u krajnjem slučaju. U dosta akcija je predsjednik zvao Safeta Hadžića da skupa odu gdje se malo trebalo razgovarati sa narodom. Mi moramo jačati svoju savjest, mi moramo jačati naše dobro, naše poštenje, naš karakter, dizati na najveći mogući stupanj. Ne smijemo dopustiti da ovdje budemo proganjani, a još manje da mi nekoga progonimo. Znam da je jedan od tih ključnih sastanaka ili našeg opstanka na ovim prostorima bio sastanak sa predsjednikom u Hrasnici 2. decembra 1991. To je na neki način bio referisanje predsjedniku šta mi možemo i koliko možemo uraditi, napraviti jedinice koje će se suprotstavljati u slučaju agresije. Alija je taj dan imao sa onim kutiljerom razgovor. Taj dan. I kad smo došli, kad je počelo priče, eto da je Alija bio sa njim, priču, ko bilo, eto, možda će se to izbjeći, neće biti rata, bio je tu večera. Sad kad smo došli dolje, nema nikog fotoaparata. Ja ponio svoj fotoaparat, međutim nema film. I bila je tad jedina trafika koja je radila kod domova u Nežarci. Samo jedan put, ne sa Safom. Ja izađem, znam da ta trafika, na Jeližu dolje nijedna trafika ne radi, već je to kasno na večer. I ja u Neđariće dođem i trafika u Neđariće ovako preko puta domova radi, tu ja kupim taj. I taj smo mi film ispucali, dakle tako su one slike nastale. U aprilu 1991. godine je organizovan popis stanovništva u cijeloj Republici Bosne i Hercegovine. Na jednom sastanku u funkciji pripremi popisa, predsjednik Rahmetli kaže, on je sazvao taj sastanak, i on kaže: braćo, prijatelji, da se razumijemo, popis stanovništva je najvažniji događaj za nas u 1991. godini. To kaže ko? Predsjednik Izetbegović. Predsjednik Izetbegović. Hajte na teren, radite i pripremajte se. Opet Safet vodi. Ali aktivisti stranke obuhvaćaju cijeli prostor Novog Grada, odlaze od kuće do kuće i predsjednika uputio posebno na 3 pitanja. Upućuju ljude, građane, stanovništvo Novog Grada, kakve odgovore da daju na pitanja koja su bila u popisnoj listi. Koja je vaša vjera, koja je vaša nacija i koji je vaš jezik. Bosna i Hercegovina je jedina domovina muslimanskog naroda i mi samo tu možemo ostvariti svoja prava. I ako je izgubimo, onda smo narod Palestini. Pa bujmo, braćo, ako mislimo da nam to treba. Popis stanovništva je u Novom Gradu apsolutno uspio. Rezultat 50,06% je muslimana.
Inače, u Bosni i Hercegovini, koja kao samostalna država vuče tradiciju iz srednjeg vijeka, muslimani Bošnjaci čine 43,7% stanovništva, Srbi 31,4% i Hrvati 17,3%. Još jedna aktivnost, na primjer, izuzetno važna, referendum o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 29. februar i 1. mart 1992. godine. Dolazi na večer, saznaje rezultate referenduma i odmah ide, tako umora, odmah ide organizirati kontrabarikade, jer je obaviješten da su srpski SDS-ovci organizirali barikade u gradu Sarajevu. Dakle, kontrabarikade organizuje, razmješta ljude nakon obiđenih ne znam koliko glasačkih mjesta. To je Safet. 2. mart 1992. Sarajlije su provele uglavnom u kućama, ne vjerujući da se sve to događa baš u njihovom gradu. Sa čarapama preko lica i automatima u rukama, prijeteći i pucajući za nepuna 3 sata u Sarajevu, unaprijed isplanirana mjesta zauzeli su oni koji smo dotad viđali u ratnim izvještajima iz Hrvatske. Četnici su te noći postavili barikade na Vrbanja mostu, Pofalićima, na Vojničkom polju, u centru grada, na Kozjoj ćupriji, izlazima iz grada prema Palama, Trnovu, Hadžićima. Ceste su bile zapriječene autobusima, trolejbusima, kamionima, kontejnerima. Na Žuči, Trebeviću, Vojničkom polju i Vučoj luci postavljena su artiljerijska oruđa okrenuta prema Sarajevu. Skrivajući se iza maski, sijući strah u gradu, teroristi su otkrili svoje pravo lice. U isto vrijeme kolone vojnih vozila sa rezervistima kretale su se iz pravca Pala prema Sarajevu. Te noći Sarajevo nije spavalo. Pripadnici zelenih beretki, teritorijalne odbrane i nekih jedinica MUP-a formirali su kontrabarikade kako bi zaustavili napad i spriječili ulazak rezervista u grad. Provokacije onih sa čarapama na licu nisu prihvaćene, do sukoba nije došlo. Kada su oko Sarajeva već postavljali na svoje položaje, iz kasarne u Lukavici su krenuli transporteri da zauzmu položaj na Mojmila brdu. Sjećam se dobro, kao da je juče bio je Ramazan. Ti nekoliko dana oni su svakodnevno bili u pregovorima sa predstavnicima Jugoslovenske narodne armije i uspjeli su da ne odu transporteri. Zaključci sa sastanka održanog sa građanima ovog prostora. Pod 1. Da se vojska bezuslovno povuče u kasarnu. Poslije pregovora i dolaska ljudi koji su bili i naoružani, koji nisu bili naoružani, veliki broj ljudi došao, uspjeli su da sačuvaju vodovod i da na neki način jedinice koje su došle iz Lukavice vrate ponovo u Lukavicu, da bi Sarajevo imalo vode. To jutro zove mene Safet moj, on je dežurao tu noć gore u Safetovoj kući, zove me, idemo na zadatak. Gdje da se nađemo, kaže, pred općinu, dobro dogovoreno. Eto me odmah, ja iz stana sađem dole da uzmem auto iz garaže, da upalim, neće. Majko moja rođena, ja nogom u gumu i izađem gore na sprat, ženi kažem, ko me bude Safet zvao i ovi Safetovi, reci da sam otišao na trolejbus, doći ću. I ja odozgo sjednem na trolejbus, gore u Šrakino, izađem dole pješke pred općinu, kad oni su otišli, nisu mogli da čekaju. To nečuveni dan ili možda cijela sedmica kad se ono što je bilo oružja teritorijalne odbrane u gradu, da se to pokuša preuzeti. I sjećam se da su onda
došle, da kažem, dojave da ima i određene granate u Vogošći. I sad pazite, to je kao film. Mi u tom času uopće ne znamo s koje strane i koliko je grad zgusnuto, stegnut obruč oko njega. Znači, tad niko ne zna koliko je i Vogošća zapravo ušla u taj, da kažemo, obruč vatre. I on uskače. Sjećam se kao sad, on opet se smije i kaže ja vodim ove, mi ćemo, kaže, donijeti te granate iz kruga pretisa. Dobio je informaciju da je grupa naših ljudi iz 2-3 jedinice ušla da iznesu protuoklop i kad je to čuo, on je pokušao sa svojim ljudima koji su bili trenutno u opštini i sa kombijima koji su krenuli i sa dijelom saniteta koji je pošao sa sobom, pokušao da iz pretisa izvuče što više protuoklopnih sredstava, što je nama tada trebalo. Jer mi smo bili bez protuoklopnih sredstava. Ti protuoklopna sredstva su nama značila ogroman dobitak da se mogu uništiti transporteri i tenkovi. I znam da su nekakvim pokušajima veze koje su bile vrlo teško uspostavljive. Stalno se kontroliralo, došli su, pošli su, sad su ovdje, sad su ondje, izvukli su sa nekakvim nazovi šiframa tovar 1, tovar 2 i slično. I ja sam zaista sve vrijeme mislila kako je to tako dobro, kako će to sve sad odjednom da krene to čudo neko iz pretisa. I onda je neko samo kazao: Halil Bjelak rahmetli upada u kancelariju, fata se za glavu, kosu, plače. Šta je, Halile? Kaže, ovi u Vogošći gore izginuli, sačekali, gore četnici, ima i mrtvi, ima i ranjeni, zarobljeni, svašta ima. Mi odatle i gore na Koševo pitamo za Hadžiju Sulju. Suljo je, kaže, eto i on je ranjen, dobro je. Bilo nas je negdje oko 15. Mi kad smo došli, uniformisana lica, čini mi se MUP-je i vojska, koliko sam mogao ja vidjeti, su nas zasreli, opkolili, čak su se lukavički poslužili, mahnuli su nam da priđemo dole. Kad smo prišli dole, onda su otvorili vatru po kombiju i redom pucali. Mi odatle, ja i Safet, i dole u Mrtvašnicu. I mi obilazimo Safetu malo gore visočije, ode ja ovamo, kad meni Sajo pred očima na tim nosilima. Joj, majko moja, taj mi je trenutak najteži. Ovako, malte ne presječen rafalom ovuda preko. Sutra dan kad bio, nije bitno, ja sam dobio Dobrini, ja nisam mogao izaći da mu budem na dženazi. Koliko se to zakuhalo. Eto tako ta sudbina bila da me auto omete, da ja ne odem to jutro. Kako bi bilo i sa mnom, Allah zna. Zovnuo me u stvari što je radio u Mrtvašnici, tamo te mi dao one njegove stvari, tu su bile pare, ključevi, pare krvave koje su bile u džepu. Sad treba otići kod materijemu i kod žene reći da pred vrata, da se viza majka, kaže, je li to moj sad? Jeste. Eto, to ti je. Dosadašnji izvještaji o sukobima oko fabrike oružja u Vogošći sadržavali su dosta nepoznanica. Sinoć smo u našem dnevniku objavili viđenje ovih zbivanja kroz izjave pripadnika teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koji su tvrdili da su oni bili napadnuti iz zasjede od obezbeđenja fabrike. Večeras evo šta kaže i ona druga strana.
Ovo je ulaz u tvornicu Pretis radne organizacije UNIS u Sarajevu. Prije 2 dana ovdje su vođene žestoke borbe. Došli smo da potražimo još neke dodatne informacije oko tih događaja. Evo kako slijedi priča ljudi zaposlenih u ovoj radnoj organizaciji. Uglavnom zbog toga što teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine nije najavila dolazak i izuzimanje iz magacina Pretisa naoružanja i vojne opreme. Prvi put je izuzimanje izvršeno bez nekih težih problema, ali onesposobljena je odbrana fabrike. Međutim, drugi put kad se konsolidovala odbrana, opet se došlo nenajavljeno i drugi put se desilo ovo što se desilo. I Jugoslovenska narodna armija je bila angažovana u ovom incidentu. Posle dešavanja ovog incidenta u 5 sati izjutra i posle fatalnih posljedica u koje ste se mogli uvjeriti, mi smo pozvali vojsku oko 9 časova izjutra da obezbijedi objekat o kojem smo vam trenutno pričali. Jer u objektu je toliko ubojitih sredstava da bi jednostavno Sarajevo bilo bi razrušeno. Dok je koračao tim putem običnih ljudi kroz sve te svoje aktivnosti, on je zaista ostavio dubok trag velikog patriote našeg vremena. Svi smo mi gledali u majku jer je majka bašča kroz koju mi hodamo. Međutim, otac, ja ga se sjećam, on je bio stijena na koju smo se mi naslanjali. Ja bi to tako dočarao, peć koja nas je grijala. Ja sam njega praktično doživljavao kao vodu koja savršeno teče. Činilo mi se da taj čovjek prosto nema greške. Bio je jako energičan, bio je besprijekorno neumoran. U našoj kući je bio krizni štab. Sjećam se tog vremena kad je otac donio je neku Rupovka se zvala, čini mi se. I oni, ti njegovi prijatelji, su tamo u sebi uspostavili ukupnu vezu. Jednog jutra me je otac zovnuo, pio je kafu i rekao, ajde sjedi ovdje da ti nešto pokažem. Ja sam sjeo, ajde, kaže, da te naučim kako da primjeniš ovo. Ja sam gledao u njega, on je mene objašnjavao, trajalo je to nekih pola sata. Kaže, jesi shvatio? Jesam. Tvoj zadatak je da slušaš i meni telefonom samo javiš ako imaš šta bitno. Nažalost, to je trajalo nepunih 3 ili 4 dana. 4. dan kada sam u želji da kupim sebi nešto slatko u granapu napustio tu vezu, izašao iz sobe i otišao, dakle, uzeti neku čokoladu ili već nešto. Sjećam se da su me komšije vrlo čudno gledali. Kada sam se vraćao kući, kod garaže sam vidio Safeta Baltića, dakle jednog od njegovih bliskih saradnika, kako bukvalno udara glavom u garažu i plače. I onda je meni sve bilo jasno. Čujem gdje moj Nezir viče. Moj babo. Jel to moj babo poginuo? Onda sam se sjetila. Priletio je Safet Baltić kod mene, uzeo me za ruke. Jel to moj Safet poginuo? Brate Safete. Nano. Sako mi je samo smagao ramenima. Nije mi ništa progovorio. Ja sam sina izgubio sam. Dijete, ali to je sigurno i, da ne kažem u rangu tome, ali teže mi je to palo nego bilo šta drugo. Jedan prvi heroj ako je poginuo u borbi kad smo pokušali da zauzmemo Vogošćansku. Dakle, otišao je direktno čovjek, svjesno otišao u smrt. Ja znam da mu je govoreno prije toga bilo da je to, da ima 20% vjerojatno da živu glavu. Čovjek koji je radio srcem, bez računa, na koga se moglo računati dan, noć. Dakle, ponos, a ne tuga, a njegovoj porodici sabor i ponos.
Safet je bio jako i nestašan i pristojan, fin dječak, odrastao. On je iz porodice kao prvi, pa nas 2 sestre smo. I baba nam je jako rano umro, ostali smo sa majkom. Super je bilo djetinjstvo, baš smo imali super djetinjstvo, imali školu, išli u školu i pratio nas i dopraćavao i ja imala nešto ovako u školi, neke sekcije, pa nekad i hoću i priredbe su bile i ne znam, na jednu priredbu nisam htjela ići, on je dotrčao iz škole i kaže što dole te priredba nemate, ma neću, hoćeš Boga mi. I on me je otjerao, to nikad zaboraviti neću. Bilo nam je fino, radilo se, otac radi u Sarajevu, mi bili u Strgačeni s majkom, rahmet. Porodica mu je bila najvažnija. Da smo skupa, da smo svi u finim odnosima. Nije što je moj brat, ali je stvarno bio odgovoran za sve. Nije on samo bio za porodicu, nego za užu, nego i za širu, i za tetke. I da on je, on je bio toliko društveni, komšiluk, čitav je on sabirao oko se. Ovdje kad bi napravi iftar, ne bi bilo, na primjer, 10 ljudi. Ma nemaš više, nisi imao kašika više, da, toliko, to je pune sobe. Mislim, stvarno je bio društven. Bio je strastveni pušač. Čak je jednom, kad je tek počeo da puši, ja sam ga vidjela da je puši. I ja mu rekla nešto, ne znam, rekao, kašćite majke, Lajra. Kaže, on je mene, cigaru meni u usta puši, ja neću, on kaže, sad ću ja tebe kasti ako ti mene kažeš, to nikad zaboraviti neću. Mi smo se upoznali pred samom vojsku kad je trebao da ide. Rahmet, bilo neko sjelo u Strgačini, poslije on otišao u vojsku. Imao je neku unutrašnju ljepotu koja se ne može nikad dokazati. Prije su djevojke dopisivale s momcima i prijetežno kad se je bilo daleko, dopisivali se i tako, pa dođe i po 5-6 pisama dođe. Ja stvarno poznam sam njegov rukopis i prvo čitam njegovo pismo, pa onda drugo. Otišao je u vojsku i dopisivali se, znači nije odslužio, došao na odsustva i došao kući gore meni s nekim svojim jaranima i isprosi me. Eto. Volio je strašno šah. Čak je išao i na takmičenje u Pulu. Bili su 10 dana, takmičio se, a volio je, jednostavno odmarao je dušu. Volio je taj šah. Imao je prijatelja s kojima se baš družio, što vole šah i tako. Jesi umorio Saju? Daj, što me prepati. Nisam znao da krečiš. Ma evo, malo, nešto sređuje. Ja došao na partiju šaha. Šaha? Ja. Hajde, pade. Hajde, Bujrom, hajde. Taman, da i ja malo odmorim. Sad će ja to nama nagoditi, samo ti. Samo šah da uzmem. Hoćemo ovako. Ajde. Bijeli. Daj mi crni. Izabrao si bijeli. Nema veze, ja volim crni. Voliš crni. Pa crno ti se vazda piše, jel, pa zbog toga. Polako, nismo još počeli. Ajde, može biti tako siguran. Možda ovaj put i pobjediš. Koliko ono rezultat? Boga mi, nije za naglas. Evo ja ću počet, pa ću ti ugasiti radio. Da ti muzika ne smije. Ne moraš, što to misliš da muzika smeta? Da se ne dekoncentrišeš. Evo, pa, ajde. Čekaj. Ovako. A nemoj, bolan, to. Nemoj to. Ajde ovako. Moj tajčo. Daj meni doživjet da ti mene jednom uzmeš. Šahmat. Nedavno sam
u razgovoru sa jednom komšinicom, ona meni spomeni kako je moj otac rahmetli njoj pomogao. Ja nju pitam pa kako? Pa kaže jedne prilike sretnem ja njega i imali su višečlanu porodicu. Kaže mu nemam Safete, šporet mi se pokvario, nemam, vjeruj mi, niti imam novca da kupim, ni ništa. A kaže on samo stade, izvadi mi, kaže novac i rekao mi kad budeš mogla ti to vrati. Tako da eto, i to na neki način svjedoči o tome kakav je on u stvari čovjek bio. A ono što ja znam da moj otac je samo radio, majka naša nije radila i upravo može biti da je njemu taj dan bila plaća i da je on možda čak i svoju cijelu plaću dao, eto da bi pomogao. Odakle god je dolazio, uvijek je pod miškom knjigu nosio. Uvijek je govorio što više znaš, više vrijediš. A ja pretpostavljam da je opet to bilo povezano nekako s njegovim životom, s obzirom da je on rano izgubio svog oca. Nije mogao finansijski upisati fakultet, pošto je morao raditi, morao se brinuti o porodici i onda je on taj nedostatak pokušavao nadomjestiti čitanjem. Sami Bog dragi zna koliko je knjiga pročitao. On bi meni dao poneku knjigu i onda mi kaže hajde pročitaj pa ćeš mi ispričati o čemu se radi. Moja djeca već znaju da je to bio heroj, da je bio šehid i da je poginuo u proteklom ratu. Mi smo, čak stari dječak je na školskom takmičenju u osnovnoj školi Aneks osvojio i prvo mjesto za literarni rad u povodu 1. marta Dana nezavisnosti. Pjesma je bila posvećena djedi rahmetli Safetu Hadžiću i vrlo mi je važno da moja djeca i djeca naša generalno znaju ko je njihov bio dedo i da budu zaista ponosni što su oni baš njegovi unuci. Safet Hadžić rahmetli je baš bio jedna od tih, rekla bih, grandioznih ličnosti koja je osjećala, znala i djelovala. Jedan kvalitetan, hrabar, običan čovjek. Više je brinuo i mislio na druge nego na sebe. Krajnje vanjska skromnost i krajnja unutrašnja širina, vrlina, ljepota i veličina u njemu. Po tome da je radio 24 sata, nekad bi na poslu zaspao i pokrali bi ga mi dekom da odspava. Bio je maksimalno iscrpljen. Safet Hadžić je bio general. Dobio je najveća priznanje Zlatnog ljiljena. Bio je heroj i gazija, ali ono što ja kod njega vidim kao najveću vrijednost je to da je Safet Hadžić iz naroda, da je živio za narod i da je poginuo za narod. Evo montivar od Rahmet Saj. Evo, kao sada da ulazi u kancelariju. Gore onu našu i skida mantil i frkne ga samo tamo. I dođemo navečer i svratimo kod moje Hanume, a on odmah upada. Znaš šta je Hanuma? Još nikad ništa nismo jeli, stavljaj nešto, molim te, ne pitaš šta, samo da jedemo, znaš, i volio pitu. A ova osmijeh sad mi je palo na pamet. Kad smo u Hrasnici imali na sastanak sa Alijom i sa Seferom, znaš, sjećam se jedan put kako se krhto nasmio. Svi smo ga pogledali, malo, nešto mu nadošlo. Više puta kad bi ulazio u kancelariju, valjda je nešto žurio, znaš. I uvijek kad dođe, mantil, ovi kaiševi su valjda visili dolje. Na jedno uho je slabije čuo, znaš, iako je telefon, odmah uzima telefon i oko glave ga,
Na drugo uho. Na desno je slabije čuo, na lijevo je bolje čuo, znaš. I onda ga okolo daš, obično uzimaš desno i on zamota u ruku i ovako drugo telefon. Kako je izgledao vaš zadnji susret? Ja, znate kako je vrlo bolan. Kako mi je... Taj zadnji put kada je krenuo, tako je žurio, bilo jutro i sjećam se samo, Amila je izašla pored nas koji smo ga ispratili i sad izašao je i običaj je imao da kada izlazi, da bili su stepenice ispred kuće, da veže pertlu pa podigne nogu na stepenicu i sad Amila je izašla i kaže: babo, čuvaj mi se, molim te da te ne ubiju. I on je otišao. Ja sam taj dan imala 3 godine. A Mila se ništa ne sjeća. Da nema fotografije, ne bi znala apsolutno kako izgleda. Naš zadnji susret je bio, obzirom da su prolazili ti dani da ga nisam mogao viđati jer je kasno dolazio, rano otišao, pozvao je na telefon kući i rekao mi da odem u sobu koja je bila prepoznatljiva jer ima regal. Dakle, da odem u sobu gdje je regal i ispod haljina uzmem ono što nađem i da mu isto donesem u kancelariju u općinu. Kada sam ja zavukao ruku i izvadio, vidio sam određenu svotu novca i spakovao sam to u jaknu i odnio mu na lice mjesta, dao mu. To je u stvari bio novac koji on izuzeo iz kući, bio je neophodan u tom momentu za naoružanje, dakle neka nabavka je dolazila, nisu imali sredstava i odlučili su da svoja lična sredstva daju. Ajde, Bujrum. Salam, babo. Alaikum selam. Evo me, babo, požurio sam kako sam mogu. Lijepo, babi, naka. Hvala ti. Koliko si uzeo? Nikada smije. Babo, moram požuriti kući, mama me čeka. Nemoj da mama čeka. Nemoj da mama čeka. Kad si porastao to? Ajde, pojite. Ajde. Ajde, Alajman. Alajman. I to je bio naš zadnji susret. Kroz sav moj život najteži moment zaista mi je bio moment kada sam se ženio. Pored mene je tad bio tetak Mehmed, dakle od njegove sestre, mlađe muž. I tad sam ga vidio samo kao jednu dušu koja je bila ranjiva i koja dugi niz godina nije to pokazivala, u stvari prosula se jednostavno, kao kanta vode, vjerovatno navalom emocija, pošle su i suze. Njegov sin je to gledao sa strane i tog dana napisao pjesmu u kojoj je sadržan jedan od govora rahmetli babe. Odavde i sa svih naših mjesta ići će poruka: živote za Bosnu i Hercegovinu ćemo dati. A istu mi je pokazao tek nakon 2 godine sa spremnom matricom i spremnom uskom. Moj babo, gdje si sad? Dok je prosim, dok joj ruku traži mlad, tako trebam savjet tvoj, o babo moj. Težak vakat došao je. Za duge nas godine samo rijetki pitaju i kroz šapat spominju. Nekad davno rekao si, za nju vrijedi umrijeti. Teško breme i nad nama sa svih strana oluja.
Težak vakat došao je, za duge nas godine, samo rijetki pitaju i kroz šapat spominju. Nekad davno rekao si, za nju vrijedi umrijeti, teško breme i nad nama, sa svih strana oluja. Moj babo, gdje si sad, dok je prosim, dok joj ruku traži mlad, tako trebam savjet tvoj, o babo moj. Odredba je od Boga, da te nemam, da kroz život idem sam.